Estamos aquí delante pasando frío, denunciando que hoy se están aprobando unos presupuestos que son totalmente antisociales. Ponen por encima un tren de alta velocidad o subvenciones a la industria de armas mientras hacen recortes en la renta de garantía de ingresos y sin ninguna ayuda para las pensiones. Los pensionistas están denunciando todos los lunes, están pidiendo pensiones dignas y salarios dignos. Sin embargo, estos presupuestos son totalmente antisociales y no contemplan esas necesidades. Por lo que hoy estamos aquí pasando frío, pero solo estamos esta mañana, hay gente que está pasando frío todo el año. Ante esto solo nos queda decir una cosa, que no vale quedarse en casa, hay que movilizarse y hay que pelear. Por eso llamamos desde aquí al día 30 a secundar la huelga general. Sozialagoak, ez moreagoak, ez da berdeagoak. Aurrekontu hauek kutsu neoliberala dute, ezberdintasun soziala areagotzen dute, batez ere egoera edo sektore prekarioengan eragin handiago izango dutela, emakumeen soldatetan eta lan egoeratan, pensionisten egoeratan, gazten prekarizazioan eta pertsona etorkinengan ere eragin handia izango dute, gero eta desberdintasuna areagotuko delako. Gure kezka handiena da Podemosen aldaketa edo jarreraren aldaketa, eta hori izan da aurrekontu hauen aldaketa bakarra eta nabarmena. Aurrekontu hauek 0,7 baino ez gehiagorik igoko da, eta igoera horrek beti bezala lagunduko edo batez ere babestuko ditu privilegio handiagoko sektorengan. Hau da, enpresariei eta klase popularrei ahaztuta berriro. Horiek dira arrazoi nahikoak gaur kalean egoteko, hilabete osoan mobilizazioak burutzeko eta urtarrilaren 30ean kaleak betetzeko gure greba orokorrerekin. Sektore guztiak konbokatuta da gaude, sektore guztiak afektatuta gaudelako aurrekontu hauekin.